Ja, dis baie duidelik dat vandat ou Larry Ellison oorgevat het by TikTok, het hulle die algoritmes so verander, dat hulle maak seker dat jy sekere dinge nie mag bespreek nie. Onder andere mag jy blykbaar niks sê oor die Jode nie, jy mag nie eers ordentlike nuus plaas nie. Dit wil sê ek gebruik video's wat van TikTok afkom om 'n video te maak en te verduidelik. Dit word verban. En ek gaan vir jou wys, baie duidelik, net vinnig, hoe jy kan sien hoe TikTok teen ons diskrimineer. En onthou, die hele storie was, TikTok is 'n Chinese app en hy is eintlik daar om inligting te versamel en hy is eintlik 'n informant en 'n spy vir die Chinese, maar moenie worry nie, as die Jode hom oorkoop, dan gaan dit nou beter gaan. Maar dis baie duidelik dat die Jode van plan was om TikTok te sensor. Want daar was te veel video's oor wat in Palestina gebeur, daar's te veel video's wat oor Iran gaan, wat gaan in Iran aan, wat gaan in die Joodse staat aan, oor die krisis met die Epstein-files, die kombinasie van Epstein, wat hoogstwaarskynlik 'n Mossad asset was. Al hierdie dinge word toegesmeer deur die Joodse biljonêers wat TikTok gekoop het en dit nou vir ons baie moeilik maak om te pos. Ons mag nie die waarheid praat nie. Soos die waarheid praat, dan is ons in die moeilikheid. So kyk bietjie. Hierdie video van my is nou net afgehaal. En die enigste rede kom hulle hierdie video afgehaal het, is omdat ek op die ou einde 'n video van Bill Gates gepos het, wat van TikTok afkom, waar die depopulation agenda baie mooi bespreek word deur hom. En om daardie rede is die video afgehaal, maar dis 'n TikTok video wat ek gebruik het. Nou as jy hier kyk, kan jy baie duidelik sien hoe hulle sekere video's shadow ban. Sommige video's is hierso 16.2 en ander video's 22.7 duisend, so dis 22,000 views. En dan die oomblik toe ek praat oor die wette, die antisemitiese wette om die Christen te kriminaliseer, toe kry hy 1200 views. So hulle gooi hom nie op die feed nie. En hulle sê nie vir jou, hulle gooi hom nie op die feed nie, hulle lieg daaroor. Kyk baie mooi, toe ek praat, ek het vir Arend, vraag het ek geantwoord oor die Israel visie of die Israel waarheid, 1300. Hulle het hom, hulle vir my gesê, hy's beperk, ek moes appeleer teen hom. So, jy sien baie duidelik, hoe word die video's weggevat van die feed af, geshadowban, sodat jy sekere dinge nie mag weet nie. En wie sit daar agter? Wel, hierdie Joodse biljonêer sit daar agter. Maar dit mag jy nie sê nie. As jy dit sê, is dit 'n probleem, dan is jy die probleem. Daarom moet ons oorgaan na 'n ander stelsel toe. Guys, Upscroll just became the fastest growing social media platform on the entire planet. This is our moment to seize control of free speech from these billionaires and give it back to ourselves. This will be written about one day, about how a ring of fascist billionaires lost control of the narrative to a Palestinian-led social media platform promising freedom. Freedom from censorship, freedom from biased algorithms, freedom from billionaires controlling what is allowed to be said and heard. This all started because Israel forced the sale of US TikTok to MAGA oligarch and Zionist billionaire Larry Ellison, sparking a mass exodus from TikTok as hundreds of thousands of users flocked to a platform that would protect their rights. And since it started to blow up, users on X and Meta have joined in on leaving their platforms, starting to build communities on Upscrolled because they are fed up with the censorship too. You know, this is all happening with $0 spent on ads. $0. This is all grassroots. Everyone is sick of these billionaire-dominated information spheres. Upscrolled's created by a Palestinian who lost 60 of his family members to Israel's genocide, which inspired him to create Upscrolled, to fight against the erasure of his people on social media. I'm on there. You should make sure you are too. We're building long-term community. This app is the future of social media for its users, protecting its users' rights, unlike any other platform. They are not backed by a corporation, they're not backed by venture capitalists, and they're not backed by a government. And they will never ever compromise you. We need every single one of you getting on Upscrolled and then getting all around the internet in every corner, every comment section, inviting every loud voice, every creator, every activist to get on there. I'll see you there. I'll keep speaking on all my other platforms as long as I'm allowed. Thank you, share it, and free Palestine.